Umukino wa APR na Bumamuru yo mu Burundi muri Sekafa Kagame Cup wari uteganyijwe gukinwa ku itariki ya 2 Nzeri bimuriye kuwa gatatu tariki ya 3 Nzeri 2025 cyumweru nibwo ikipe y'ingabo z'igihugu yageze Dar es Salaam muri Tanzania ahazabera irushanwa rihuza amakipe yo muri Afrika y'Iburasirazuba nayo hagati Sekafa Kagame Cup. APR iri mu itsinda B isangiye na Bumamuru FC yo mu gihugu cy'u Burundi, KMC yo muri Tanzania na Murandege yo muri Zanzibar. Umukino wa mbere wari uteganyijwe kubera ikibuga cya Azam Complex, ariko amakipe yamenyeshejwe ko iki kibuga kitazakoreshwa ahubwo cyasimbujwe icya Major General Isimuhyo Stadium. Kubera izo mpamvu APR na Bumamuru zahinduriwe umunsi wo gukina, zishyirwa kuwa gatatu tariki ya 3 Nzeri kuri KMC Stadium guhera saa sita z'amanywa. Uretse umukino ubanza, umukino wa kabiri wa APR uzakinwa kuwa gatandatu tariki ya 6 Nzeri General Isimuhyo Stadium, mu gihe uwa nyuma izawukinira kuri KMC Stadium kuwa mbere tariki ya 8 Nzeri. Abakinnyi ba APR itozwa na Abdelrahim Talib bazindukiye mu myitozo kuri uyu wa mbere bitegura umukino wa nyuma izawukina kuri KMC Stadium kuwa mbere tariki ya 8 Nzeri. Abakinnyi ba APR FC itozwa na Abdelrahim Talib bazindukiye mu myitozo kuri uyu wa mbere bitegura umukino wa mbere w'iri rushanwa, basoreje ku mukino wa nyuma umwaka ushize. Perezida wa Gasogi United Kakoza Nkuriza Charles yagaragaje ko Rayon Sport iri guhuzagurika isinyisha abakinnyi bo mu gihe habura igihe gito ngo shampiyona y'u Rwanda ya 2025-2026 itangire, kandi ko biri mu bizatuma itaboneka mu makipe atatu meza agaha amahirwe APR yo kwisubiza igikombe nanone. Ibi yabitangaje nyuma y'umukino wa gicuti wabereye mu karere ka Huye kuri Stade Kamena kuri 31 Kanama 2025, aho Gasogi United yatsinzwe na Mukura igitego kimwe ku busa. Kenisi yabajijwe n'itangazamakuru ko abona amakipe azatabarukana muhigo muri shampiyona tugiye gutangira. Yagize ati, muri shampiyona y'u Rwanda muri uyu mwaka w'imikino amakipe agaragaza ko afite impamvu zo kurwanira naya ngaye. Yagize ati, APR niyo ma igikombe kubera ko hari impamvu nyinshi, niyo ifite abakinnyi benda kungana n'imbaraga. Amakipe ashobora kugira abakinnyi 11 beza, wajya kureba n'abasimbura ugasanga ni beza, ariko Rayon Sport ifite abakinnyi 11 beza ariko wareba neza ugasanga n'abasimbura ifite. Ikipe mbona yakabaye iza ku mwanya wa kabiri yakabaye Polisi, baramutse bahojejeho kuko sinzi uko bajya bifata kabona biragoranye. Ya gatatu nekereza yaba Rayon Sport, ariko ifite ibibazo byinshi nuko mudakunda kubivugaho. Perezida wa Gasogi United yavuze ko ibibazo bya Rayon Sport biri kugaragara mbere y'uko umwaka w'imikino utangira, cyane cyane biturutse mu migurire y'abakinnyi. Yakomeje agira ati, kuba habura iminsi 10 ugasanga ikipe igisinyisha cyangwa ikigerageza abakinnyi ugomba kugiramo ubwoba. Ni mu gihe andi makipe byitwa ko bari guhatanira ibikombe yo ubwayo yabirangije kera. APR na Polisi izigikeneye abakinnyi uyu munsi wa none. Ni mu gihe Rayon Sport igishaka abakinnyi. Uwakoze imyitozo uyu munsi si ukora ejo, uwasinye umukino uyu munsi, uwakinnye umukino wa gicuti uyu munsi ejo si w'ubukina, nta nubwo ari ukina undi agataha tukumva ngo uyu munsi yaje undi ngo ntiyaje. Ibyo biratera akavuyo, ahubwo nekereza ko n'umwanya wa gatatu ishobora kutawubona. Uyu mwanya wa gatatu uri muri shampiyona y'u Rwanda izatangira uyu mwanya wa gatatu muri shampiyona y'u Rwanda izatangira ku tariki 12 Nzeri. Yawugeneye amakipe atatu arimo Mukura, Victory Sport, Gasogi United abereye umuyobozi ndetse na AS Kigali Gikundiro ngo izaba iya 4.
makipe azazamuka mu mboni za Kenisi yagize ati reka nkubwize ukuri mu makipe y'u Rwanda kugeza uyu munsi iyo nitegereje nkarambura amaso ndareba ngasanga AS Muhanga izamanuka iherekezwe na Rutsiro